Mu kinyejana cya 20 nibwo havutseho benshi bafata nk'intwari ibihe byose. N'uwatekerezaga gutangiza intambara ya gatatu y'isi igamije guhangana na matsi bihugu. Intambara ari kuba iy'impinduramatwara ku mubumbe. His death is shrouded in mystery. His body secretly buried in an unmarked grave. But the man they hoped the world would forget is the man who would become a legend. We ubwe yumvaga niyo yakwitangaho igitambo ntacyo byaba bitwaye, ariko kiremwa muntu gisigaye ku isi kikaba gifite uburenganzira bwuzuye. Che described being a gorilla as the highest form of humankind, someone who was prepared to sacrifice himself. Mu modoka zitwara abagenzi, ku bikuta by'amazu y'abantu, mu bituza bya benshi mu batuye isi, ku mikufi n'imidari by'ubutare n'umuringa. Ifoto y'iki kirangirire y'ingofero iriho inyenyeri. Isura ye ni nk'ibendera ryaje kumenywa na benshi. Ku isonga ry'ururimi rwe, inyigisho ze nk'umusirikare w'impinduramatwara zabaga zivuga uburenganzira bw'ikiremwa muntu no kureshya kw'abaremwe. Ni nabyo byari imbere, bikanasobanura buri ntambwe yateye asatira urugamba muzo yarwanye zose. Erinesto Che Guevara ni yihe nzira yanyuzemo yatumye imihanda yose y'abantu bamufata nk'ikitegererezo, kuki yahangayikije bikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi agahangayikira Abanyafurika. May 14th, 1928. Che Guevara is born Ernesto Guevara de la Serna in the city of Rosario, Argentina. Bamwitaga Skilled Military Commander, umuyobozi w'igisirikare ubihugukiwe, ubundi bakamwita The King of Guerrilla, umwami w'udutero Shuma. Hari n'abamwitaga Military Theorist, umusesenguzi w'urugamba cyangwa se igisirikare. Ndasubiramo izina rye nanone, ni Erinesto Guevara waje kwitwa Che. Ni inyanja twogamo mbahaye ikaze. Ifoto yamamaye cyane ni yafotowe ku itariki 5 Werurwe 1960. Ifotorwa n'umufotozi w'umunyacuba Alberto Corda, wari usanzwe ari umufotozi wa presidansi yari yobowe na Fidel Castro. Icyo gihe afotorwa, Che Guevara yari yitabiriye ibirori byo kwibuka abantu 200 bari barahitanywe n'umufaransa Cuba. Yavukiye Rosario, umujyi wa gatatu munini muri Argentine, ukaba n'umwe mu mijyi ibumbatiye amateka n'inyubako za kera z'Abanya-Espagne muri Argentine. Inkomoko ye ni umuryango wari wifite kandi ufite igitinyiro muri leta y'icyo gihe, ariko ku bitekerezo bikomeye by'abasosialiste bishingiye ku gusaranganya ubukungu no gukorera hamwe. Gusa yaje kwitwa umunyacuba nyuma y'uruhare rukomeye kandi rugaragara yagize mu mateka yo guhindura iki gihugu, ubwo yafashaga Fidel Castro na bagenzi be kugera ku mpinduramatwara no kugera ku butegetsi bahiritse umunyagitugu Fulgencio Batista. Afatwa nk'umwe mu nyeshyamba zikomeye zabayeho mu mateka, n'umunyentambara wakoreshaga ubwenge kurusha abandi, cyane cyane mu kugaba udutero Shuma. Ni impirimbanyi mu by'uburenganzira bwa muntu, umwanditsi n'umuhanga mu bya gisirikare, ni umusesenguzi n'umuhanga mu by'ububanyi n'amahanga. Ariko ntitwakwibagirwa yuko ari n'umuganga wabigize umwuga, cyane ko ari byo yize muri kaminuza. Mu buzima bwe yumvaga kandi akemera yuko impinduramatwara itagomba kuba mu gihugu kimwe cyangwa ku mubumbe umwe, oya, ahubwo yuko igomba kuba ku isi yose. Agahindura cyane amahame ari ku isi ashingiye ku gucurana ubukungu no gukandamiza abakene, ibyo bigahagarara. Ibitekerezo bye nibyo byatumye agaragara mu ntambara zitandukanye, atari mu gihugu cye gusa, ahubwo ku migabane itandukanye, harimo n'izo yarwaniye hano muri Afurika. Kwiyemeza urugamba no kudasuna intambara aho ariho hose nibyo byamukururiye gufatirwa muri Bolivia ku itariki 9 Ukwakira 1967, ku myaka 39 gusa, n'ubundi ari ku rugamba aricwa. Yagiye kugera aho yicwa, izina rye risigaye rimanitse ku bikuta by'inyubako zose zikorerwamo n'ibiro by'ubutasi bya CIA. Hejuru y'izina rye hari handitseho amagambo nk'amwe bandikaga ku musaraba wabambweho Yezu Kristo. Wenda si kimwe neza, ariko CIA yamwitaga the enemy of humanity, umwanzi kabombo w'ikiremwa muntu. Niyo mpamvu yonyine yatumye CIA imuhiga bukware, kuko yarabangamiye cyane inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Amerika y'Epfo hose, mu birwa bya Caraïbe na hano muri Afurika, kandi yasaga n'ugenda asatira insinzi yari guhita apfumbatiza Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu rugamba rukaze rw'intambara y'ubutita.
Che Guevara ni umwe mu bantu batitije cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byanatangajwe n'umwe mu ntasi zikomeye za CIA witwa Philip Agui, ubwo yavugaga uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashakaga gutegeka umugabane wose wa Amerika y'Epfo, maze aragira ati nta muntu n'uyu n'umwe watinywe na CIA nka Che Guevara, kubera yuko yari afite ubushobozi n'impano byo kuba yashobora urugamba no kurushoza ku butegetsi bwose aho Amerika ikoze ikiganza muri Amerika y'Epfo. Mu butumwa yatanze bwuzuyemo ubunararibonye n'ubutwari bugaragara, harimo ubwo yahaye umugore we Aleida March n'ubwo yahaye Fidel Castro inshuti ye magara, bombi bari barazengereje Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Che Guevara yaragize ati mubwire Fidel yuko gutsindwa bidasobanura kurangira k'urugamba rw'impinduramatwara, ko ahubwo ruzakomereza ahandi. Mubwire Aleida anyibagirwe, yishime kandi azashaka undi mugabo, azarekera abana mu mashuri. Mu 1937 Erinesto ku myaka 9 yagiye mu cyiciro cya gatatu cy'amashuri abanza, ahita atangira gukurikirana iby'intambara ya gisivili yari imeze nabi cyane muri Espagne. Mu bugimbi bwe Che Guevara yari yarahaye ubuzima bwe bwose ibijyanye no gusoma inyandiko z'ubusizi, by'umwihariko ubusizi bwa Pablo Neruda, John Keats, Antonio Machado ndetse na Federico Garcia Lorca. Mu rugo aho yabaga hari ibitabo birenga 3,000 kandi byinshi muri ibi ngibi yabaga yarabisomye. Ntiyajyaga atuza n'umunsi wa rimwe igihe yabaga afite igitabo runaka cyo gusoma. Ibitabo byazaga imbere y'ibindi byose mu byakundaga gusoma ni ibya Karl Marx, William Faulkner, Andrea Gide, Emilio Salgari na Jules Verne. Yanishimiraga kandi inyandiko zivuga ku buzima bwa Vladimir Lenin, ufatwa nka sekuru w'ibitekerezo bya gisosiyaliste. Ubundi agasoma cyane inyandiko z'umuhanga w'umufaransa Jean Paul Sartre, wari umufilozofe akaba n'umuhanga mu by'ubukungu n'ubuvanganzo. Yabanje kujya akunda gusoma cyane ibitabo by'abanditsi bo mu Burayi, ariko uko agendaga akura yaje no gusanga inyandiko z'abanditsi bo muri Amerika y'Epfo zishimishije cyane, azisimbuza z'abanyaburayi. Mu zindi nyandiko yakundaga harimo izavugaga kuri Siddhartha Gautama ndetse na Sakyamuni Buddha, inyandiko zakomoweho inyigisho z'iyobokamana ry'ababuddhiste. Ubundi agakunda cyane ubuhanga n'ibitekerezo byiganje mu nyandiko z'umugereki Aristote. Ibi byamukujijemo intego yo gukunda igihugu cye no gukunda ikiremwa muntu muri rusange, ubundi akaba umuntu ufite intego. Yatangiye kugera ikirenge mu cya Karl Marx, wakundaga kwandika cyane anyega ubutegetsi ko bushinga ingamba zo gusumbanya abantu. Guevara nawe yatangiye kunenga uburyo ubukire bw'isi buri mu biganza by'abantu bake cyane abari ku butegetsi n'inkoramutima zabo, naho abakene bakabaho ngaho nta muntu bitayeho. Ibi ngibi ni bimwe mu byatumye ahaguruka avuga yuko agomba kurwanya akarengane aho kava kakagera mu mbaraga zose yari afite. Ubwo yaramaze kugera muri kaminuza ya Buenos Aires muri Argentine agiye kwiga ibijyanye n'ubuvuzi, yabwiye bagenzi be yuko ashaka gukora urugendo rw'ibirometero byinshi bizenguruka isi. Bagenzi be bose bakubisa agatwenge baraseka bati uzagira amahirwe wa mugabo we. Ntabwo biyumvishaga uburyo umuntu muzima ashobora kwiha umuhigo nk'uyu nguyu, babonaga ko utanashoboka kandi nta n'icyo umaze. Yari afite igare yari yaraguze, akoresheje ubuhanga bwe ariteramo akantu k'akamoteri kenda kumera nk'akamoto. Alberto Granado was an older student. He proposed that the two take off for a journey by motorbike the length of Latin America. It was a quest to look beyond the privileged confines that were his birthright. Iri gare niryo yakoresheje azenguruka ibyaro byo muri Argentine, akora ibirometero birenga 4,500 mu gihe cy'imyaka 2. Icyari kimuhagurukije nta kindi, nakubwiye yuko yavukiye mu mujyi ukize cyane kandi mu muryango wiyubashye, ariko yarabibonaga yuko hanze aho ngaho hari abantu batsikamiwe cyane n'ubutegetsi kubera ko badafite imitungo, n'abayifite benshi bakayamburwa kubera karengane. Uru rugendo kuri we rwari rwo kuvumbura ukuri ku mibereho y'abakene batuye mu bice bitandukanye bya Amerika y'Epfo, ahereye iwabo muri Argentine. Ni ibintu ngo leta itashakaga yuko bigaragara kandi we yifuzaga kumenya ukuri kuri byose. Mu mwaka wakurikiyeho w'1951 yasubiye mu mashuri ya kaminuza,
ariko yongera gufata urugendo rw'ibirometero 8,000 hamwe n'inshuti ye magara Alberto Granoda. Biyemeje kuzenguruka Amerika y'Epfo yose bareba uko ikiremwa muntu cya rubanda rugufi kibayeho. Ubwo yarageze muri Chili yahuye n'abacanshuro bacukuraga amabuye y'agaciro mu birombe bya Chili. Yiyemeza gukorana nabo mu gihe runaka ngo abanze amenye neza uko imibereho y'aba bantu imeze. Ahageze ngo yasanze bakora amasaha menshi arimo umunaniro utavugwa, benshi bagakora amasaha y'ijoro nta kuruhuka. Asanga benshi muri abo ngabo bapfira mu birombe ntagira ukurikirana. Asanga mu masaha y'ijoro benshi nta numwe ugira ikiringiti cyo kwiyorosa cyangwa ahantu yarambika umusaya. Ubundi bakabyuka mu yarubika basubira mu birombe nta muntu bitayeho, harimo n'ababaga batariye. Guevara asobanura ubuzima bw'aba bakozi yaragize ati, ni ikiremwa muntu kigowe cyane kidafite uwakirengera. Babaye abacakara b'imigambi mibi mibisha ya gikapitalisme. Yakoze urugendo rurerure ruzenguruka Argentine, aza kunyura mu bindi bihugu byo muri Amerika y'Epfo birimo nka Chili, Peru, Equateur, Colombia, Venezuela, Panama, yambuka no hakurya ajya muri Amerika aca Miami na Florida. Uru rugendo Erinesto Che Guevara yakoze yaje no gukoramo inyandiko yahaye inyito yise The Motorbike Diaries. Inyandiko yaje kugurishwa bidasanzwe n'ikinyamakuru The New York Times nk'imwe mu nyandiko z'ibihe byose, runakorwamo filime yiswe gutyo nyine mu 2004. Icyo gihe Guevara yari amaze imyaka 37 atabarutse. Dusubiye inyuma gato mu 1947, Erinesto Che Guevara yahuye n'umwana bari mu kigero kimwe mutoya bitaga Berta Gilda, uzwi ku izina rya Tita. Yari umwana w'umukobwa ukomoka muri Argentine nawe wamize bunguri amahame ya gikomuniste. Babaye inshuti, ubucuti bwabo bushinga imizi ariko bishingiye ku mahame bemeraga bombi. Bafatanyije gusoma igitabo cy'umufilozofe Karl Marx, baza no guhuzwa n'aya mahame, hanyuma babana mu nzu imwe nk'umugabo n'umugore. Mu Kuboza kw'igihumbi 1953 nibwo Che Guevara yageze mu gihugu cya Guatemala. Iki gihugu cyayoborwaga na Jacob Arbenz, utaravugaga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ibitekerezo bya gikomuniste yari yarazanye muri iki gihugu, Amerika ikamwanga urunuka. Muri iki gihugu niho yahuriye na Hilda Gadea Costa, wari umuhanga mu by'ubukungu. Bahuza ibitekerezo baza no kurushinga. Hilda Gadea Acosta yafashije bidasanzwe Erinesto Che Guevara kumenyana n'abantu benshi batandukanye b'abayoboke b'ishyaka ry'abasocialiste rya APRA ryari ku butegetsi icyo gihe, ndetse yaje no kumufasha guhura na bamwe mu bagize umutwe wa M26 wari warashinzwe n'umunyacuba Fidel Castro. Ubutegetsi bwa Jacob Arbenz bwaje guhirikwa n'inyeshyamba zifashijwe cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi Che Guevara yarabirebaga. Byatumye Guevara abona yuko Amerika itifuriza neza ubutegetsi bwari bwo bwose bugamije kureshya kw'abantu. Byatumye abona yuko kandi nta bundi buryo buhari bushoboka bwo kurwanya ubu busumbane n'aka gasuzuguro uretse gusa kwifashisha intwaro. Yahisemo ibyo kwinjira mu ntambara atitaye kubo agiye kurwanira, ahubwo gusa ashaka impinduramatwara zigamije yuko inyoko muntu igira uburenganzira bumwe kuri iyi si umuntu yaje asanga. Mu ntangiriro z'umwaka wa 1954, Che Guevara yahuye n'umunyacuba Raúl Castro, murumuna wa Fidel Castro, wari umuyobozi w'umutwe M26. Barwanaga n'ubutegetsi bwa Cuba bwari buyobowe na Fulgencio Batista. Mbere gato yuko yinjira burundu mu gisirikare no ku rugamba rw'impinduramatwara, Erinesto Che Guevara yabanje gukorera udufaranga, aho yari umuganga mu bitaro, icyarimwe akaba n'umwarimu muri kaminuza, icyarimwe kandi n'umufotozi w'ikinyamakuru Latina News Agency. Muri uyu mwaka nabwo yahuye n'umugore we Elda, waje no kumwandikaho igitabo yise My Life with Che. Muri imyaka y'1954 yari inshuti ikomeye n'umugabo witwa Nico Lopez, ari nawe waje kumuhuza bwa mbere na Fidel Castro. Guhura kwa mbere kwa Guevara na Castro byari inzozi z'urugamba Guevara yahoze arota kuva kera. Ni nabwo yemeje guhita areka burundu akazi ka leta yahembwaga neza, noneho afata umwanzuro wo kujya mu ishyamba kurwanya ubutegetsi bw'igitugu bwabaga ashaka buhake
buyobowe cyane cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishusho ya Fulgencio Batista. Nyuma y'ibyumweru bike, Che yabashije kwibonera imbona nkubone Fidel Castro wari ukiva mu buroko. Mu kiganiro cy'ijoro ryose, Che Guevara yakunze cyane ibitekerezo by'impinduramatwara bya Fidel Castro, yiyemeza gufatanya nawe mu rugamba rwose rwo kubohora Cuba. Yahise ahabwa inshingano zo kuba umuganga w'abarwanyi ba M26. Nubwo ibi ngibi yabikoraga ariko, Che Guevara yanakurikiraga imyitozo ya gisirikare, ndetse Colonel Alberto Bayo watozaga abantu bashyashya baje mu mutwe wa M26 yavuze yuko Che Guevara ari umwe mu bantu bitwaye neza ndetse ari uwa mbere mu batojwe bose. Che Guevara yahise aba umwe mu basirikare 82 bafashe ubwato berekeza gushoza intambara y'impinduramatwara muri Cuba. Gusa bahuye n'insanganya zikomeye cyane. Bakigerayo barashweho bikomeye cyane n'abasirikare b'ubutegetsi bwa Fulgencio Batista, barabatatanya, abandi baricwa, harokoka abantu 20 gusa. Mu nyandiko za Che Guevara avuga yuko kuri urugamba ari bwataye agakapu kari karimo ibikoresho by'ubuvuzi, ahita afata agakapu k'amasasu n'imbunda. Kuva ubwo atandukana burundu no kuvura abantu, ajya kuba umurwanyi ntavogerwa. Che was wounded in the neck. He had to make a split-second choice between taking with him his rifle and ammunition or the first aid kit. He left the first aid kit and took the ammunition. Muri 20 barokotse iki gitero, 12 gusa nibo babashije kubonana nyuma yo gutatanira mu mashyamba. Baza kongera bakomeza umugambi w'intambara bise wo kubohora Cuba. Abarwanyi bose bake kandi bongeye kwisuganyiriza mu misozi ya Sierra Maestra, bayobowe na Fidel Castro n'ubundi. Baza kubona umusada bahawe na Frank Pais wari inzobere cyane mu gutera udutero Shuma mu bice by'umujyi. Umwaka wose washize ibintu bitameze neza ku rugamba rwa Castro na Guevara, ndetse n'ubutegetsi bwa Fulgencio Batista bwari bwaratangiye gukeka yuko inyeshyamba zatsinzwe burundu, ahubwo basigaye banakeka yuko Erinesto Che Guevara na bagenzi be nka Fidel Castro baba barapfiriye mu mashyamba kuko nta gakuru kabo bumvaga. Nyamara mu gihe gito, mu 1957, Castro yagaragaye mu isura nshya arimo atanga ikiganiro n'umunyamakuru wa The New York Times, bavuga yuko biteguye gukomeza intambara. Ariko iyi ngo yabaye iminsi mibi cyane y'urugamba rwa Guevara nk'uko yigeze kubivuga. Guevara ngo yarasigara umuntu ugira umujinya udasanzwe kandi mwinshi, cyane cyane ku bantu bashaka gutererana urugamba. We ubwe ngo yarabirasiraga, akarasa abantu bagaragaza yuko bashobora kuba ari intasi z'ubutegetsi bwa Fulgencio Batista bakorera mu mutwe wa M26, cyangwa se akaba yanakurasa gusa kubera ko ufite igitekerezo cyo gusiga urugamba ukagenda. Ubundi akazira cyane abantu b'abagambanyi, icyo gihe yahitaga kumerera nabi cyane akakuvuza amasasu. Mu ntambara yo kubohora Cuba, Che yagiye azamurwa mu ntera zitandukanye na Fidel Castro kugeza ubwo abaye umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa M26. Mu myitwarire ye yaranzwe hanini no gutoza ikinyabupfura abandi basirikare, kwigisha gusoma no kwandika abasirikare bashya, gushinga amavuriro mu duce babaga bafashe, akanatoza abahoze ari abasirikare ba leta yabaga afashe matekwa. Kenshi yaranabivuriraga igihe babaga bakomeretse. Nubwo yari afite uburwayi bukomeye mu myanya y'ubuhumekero, asma, Che Guevara yagomeje kugaragaza kwihangana no kudatezuka ku rugamba. Ubuhanga bwe bwagaragaye by'umwihariko mu gitero cya Santa Clara, aho ingabo yari ayoboye zitarenga 100 zafashe gari ya moshi yuzuye intwaro z'intambara za leta, ndetse bafata uyu mujyi hafi ya wose. Ibi ngibi ni nabyo byabaye urufunguzo rw'insinzi yamaze igihe kirekire y'ingabo za M26. Mu buhanga bwo kuyobora urugamba, Che Guevara yabashije gufasha ingabo za Fidel Castro mu gufata igihugu, ndetse no guhirika ubutegetsi bwa Fulgencio Batista wafatwaga nk'umunyagitugu wari ushyigikiwe cyane n'abanyamerika mu matwara yo kwikubira n'ubukire bwari mu biganza by'abake. Mu ijambo yavugiye mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye hari ku itariki 11 y'ukwezi kwa 12 1964, yagaragaje ko hari ibibazo bimaze gufata indi ntera mu bihugu bitandukanye birimo uburenganzira bwa muntu butitabwaho na benshi, cyane cyane ku butegetsi bushingiye kuri politike y'abakapitaliste,
aho ubutegetsi butsikamira rubanda rugufi naho abadafite intwaro zikomeye zo kubarinda bakicwa. Ni inama yabereye New York ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye. Señor presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir en primer término el agradable deber de saludar la incorporación de 3 nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Che Guevara icyo yagarukagaho cyane ni amahoro ku bantu bose mu bihugu bitandukanye, mu baturage, mu bukungu no mu mibereho y'abatuye isi. Yavugaga yuko arakumira kubona ibihugu bikomeye mu isi bishobora gufata ibihugu by'imbaraga nkeya bikabishora mu ntambara n'ibindi. Yagaragazaga ingaruka za apartheid muri Afrika y'Epfo, akagaragaza ibibazo bikomeye byari biri muri Puerto Rico, akagaragaza ibibazo byari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'imvuru z'intambara muri Vietnam na Chypre kimwe na Laos, ndetse no mu bihugu byinshi muri Amerika y'Epfo. Yagaragaje yuko hari ibibazo bikomeye kandi bishingiye kuri kapitalisme n'ubutegetsi buri mu biganza by'abantu bake ari nabo bikuye ubukungu. Muri iyi nama Che yararanguruye yaragira ati kugira ngo haboneke amahoro nuko harimburwa ibibazo ibyo ari byo byose kandi bikaganirwa nk'uko twagombye kuba tubiganiraho nyine. Yazamuye ijwi avuga yuko atazigera acana uwakana Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera yuko ayishinja guhohotera abantu. Yaragize ati abikora mu nda bakica abana babo bakabakorera ivangura buri munsi kubera ibara ry'uruhu rwabo, abo bose bareka abisha birabura bakidegembya ahubwo bakanabarinda. Bikiyongeraho yuko abana birabura bashaka uburenganzira bwabo nabo bagirirwa nabi. Ati ni gute abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo bakwita abarinzi b'ubwigenge? Ati ubu turumva neza yuko iyi nama itari mu murongo wo kubyiga kubera yuko abayifitemo ijambo rikomeye niba abandi navugaga. Byumvikane neza ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari intwari y'ubwigenge na gato, ahubwo ni umunyunyuzi w'amaraso y'abaturage bayo n'umunyunyuzi w'amaraso y'ab'imihanda yose. Che Guevara yaje no kuza muri Afrika ubwo we n'abasirikare benshi bakomoka muri Cuba bahuje umugambi nawe baza ku mugabane wa Afrika ahari harimbangije cyane intambara yo guhangana n'ubukoroni no kwirukana abampatsi ibihugu. Ikirenge cyagikandagije muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku itariki 24 Mata 1965. Gusa yaje kuhava hashize amezi 9 ahageze atabashije kugera ku ndoto ze zo kubohora iki gihugu. Erinesto Che Guevara yageze muri Congo atazi neza uko ibintu byifashe, gusa yarazi yuko hari abaturage bari gukandamizwa bakambitse mu burasirazuba, ashaka uko yatangiza intambara y'impinduramatwara muri Afrika hose yifashije abaturage ba Congo. Muri iki gihe nibwo intambara y'ubutita ku isi yari irimbanyije. Abanyamerika bari bakigikiye cyane abafite ubutegetsi i Kinshasa icyo gihe. Marshal Mobutu niwe wayoboraga ingabo za Congo, naho uwahoze ari ministre w'intebe Patrice Emery Lumumba yari yarishwe mu myaka yari yabanje mu 1961 nyuma yo kugerageza kwiyegereza URSS. Ni na kimwe mu bintu byabaje cyane Erinesto Che Guevara. Muri Mata mu 1965 Che ahagera, inyeshyamba zitavugaga rumwe na leta zari zarafashe uduce duto cyane kandi nta myitozo. Muri make zari inyeshyamba zitagaragaza icyizere cy'ejo hazaza no kuba zahirira gufata ubutegetsi, bituma Che Guevara bimworera cyane gutangira gukorana nazo. N'abarwanyi batari bazi igisirikare cy'umwuga, ntibari bazi kurasa neza, ntabwo bari bazi gutera umwanzi bakoresheje amatsinda mato nk'uko Che yabikoraga. Icyo bari bazi gusa na Che Guevara yanenze akihagera ngo ni ugufata ku ngufu abakobwa no gusahura ubukungu aho barangije gufata bakigwizaho amafaranga n'amabuye y'agaciro. Mu nyandiko yanditswe na Martin Mateso igatangazwa na AFP hagaragaramo General Major Luwendema Dunia ubu ngubu bari mu zabukuru. Uyu yahise ajya mu batozwaga na Che Guevara. Yatanze ubuhamya kuri Che Guevara ati nari umusirikare usanzwe muto cyane kandi woroheje, ariko ubwo abanyacuba badusangaga mu ishyamba Che Guevara yatwigishije uko impinduramatwara zakorwaga n'uko ibintu bikwiye kugenda. Yatwigishije igisirikare cy'umwuga adasiba kutwigisha uko impinduramatwara zikorwa, ariko ubwo twatangira gushyira mu bikorwa ibyo yatwigishije abaturage ntabwo bahise badukunda, banenze cyane ibitekerezo byacu bituma aza kwigendera. Naho Andrea Shimbunda wari uhari ubwo Che Guevara yahambira gutwe akigendera yaragize ati nakoraga akazi ko gutwara ibikoresho by'intambara ubwo Che Guevara yagendaga, yaramaze kurwana urugamba rukomeye cyane twari hafi gutsinda rwose.
Amateka ya Che Guevara muri Congo hari abavuga nkaho Che Guevara yabaye ikigwari kidasanzwe kubera yuko atabashije gutsinda urugamba rwari rumuzanye. Biri no mu gitabo cyiswe The Encyclopedia Britannica cyanditse yuko afatwa nk'ikigwari kubera yuko bitumvikana ukuntu umuntu wabashije gutsinda intambara nyinshi muri Amerika y'Epfo yageze muri Afrika ibintu bikanga. Ariko handi bakavuga yuko ari indwanyi ikomeye ndetse intwari. Kuba byonyine yaremeye kuza muri Afrika mu ntambara zagomba kumumenera amaraso arwanira abantu atazi badafite n'icyo bapfana. Kuva ku itariki 11 Ukuboza 1964 ubwo abanyamerika n'ababirigi bafatanyaga n'abeza ndonke bo muri Afrika y'Epfo n'abanyakatanga barimo guhohotera no gushyira igitutu kuri rubanda, nibwo Erinesto Che Guevara yafashe ijambo mu muryango w'abibumbye muri rya jambo twabonye haruguru, maze avuga yuko mpatse ibihugu n'ubukoroni byavaho burundu kubera ibyaha bikomeye birimo bikorerwa muri Congo. Iyi nama ikirangira, Che Guevara yafashe urugendo ku wa 18 Ukuboza 1964 yerekeza muri Algeria. Ubwo urugendo rwe muri Afrika rwari rutangiye. Yanyuze mu Misiri, aca muri Mali, aca muri Guinea, anyura muri Ghana, aca muri Benin ndetse na Congo Brazzaville, hanyuma no muri Tanzania asoreza muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo y'ubu. Muri urugendo rwose nibwo yagiye abonana n'ibikomerezwa byariho icyo gihe muri politike ya Afrika, birimo nka Ben Bella, Modibo Keita, Masemba Deba, Kwame Nkrumah, Sekou Touré, Samola Michel n'abandi. Kubwo urukundo yari afitiye abanyafrika no kuba yaratewe imbabazi n'uburyo bari babayeho, yatangiye kugirana ubucuti na bya bikomerezwa muri politike twavuze haruguru. Ababwira yuko adashyigikiye igitutu bashyirwaho n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ababwira yuko bashobora gukora impinduramatwara nk'uko Cuba yabigenje, bakisunga leta zunze ubumwe z'Abasoviet. Mu mateka Che Guevara yari yarasomye hari harimo uko abaturage bacurujwe bavanwa muri Afrika berekezwa muri Amerika. Ibi ngibi rero ngo bigatuma yumva yuko amateka y'abanyacuba ahuye cyane n'ay'abanyafrika. Mu rugendo rwe ku itariki 11 Gashyantare 1965 Guevara yageze Dar es Salaam muri Tanzania, ahura n'abarwanyi b'impirimbanyi z'ubwigenge zirimo Laurent Désiré Kabila wayoboraga inyeshyamba zo mu burasirazuba bwa Congo, wari n'inshuti ya Patrice Lumumba. Ibitekerezo bya Kabila ngo byashimije cyane Guevara, ahita afata umwanzuro wo kumuha abasirikare n'intwaro ndetse n'abatoza bo gutoza ingabo ze, maze ngo aranamuherekeza amugeza Kibamba mu bice bya Fiza Baraka, arangajwe imbere n'ingabo z'abanyacuba zivuye kwa Fidel Castro, inshuti magara ya Guevara. Ibikorwa byo gutangira kurwanya bagashaka buhake n'abari nyuma yabo nka Moise Chombe, umwe mu bashinjwa kugira uruhare mu rupfu rwa Lumumba, byatangiye ku itariki 4 z'igitondo tariki ya 24 Mata 1965. Gusa bamwe mu bari bashyigikiye Patrice Lumumba ntabwo bose baje kubona kimwe urugamba rwa Guevara, bamwe batangiye kumurwanya ahubwo. Che Guevara ni muri Congo yahuye n'imbogamizi nyinshi zitandukanye, zirimo nko kuba abo barwanaga batari bafite imyitozo ihagije, kuba atarazi ururimi kavukire cyangwa gakondo rw'abarwanyi, ahubwo bikagombera umusemuzi, no kuba abarwanyi b'abanyekongo bari inyeshyamba barakundaga cyane abagore n'amafaranga. Ariko cyane cyane ukubura imyitozo kuri izi ngabo no kudahuza umuco n'ururimi nibyo byatumye ingabo zari zivuye muri Cuba ziyobowe na Castro zitabasha gutsinda urugamba bari bise urwa gisocialiste. Nyuma yo kubona rero yuko bamwe mu batuye muri Congo badashaka kurwana kandi n'abasirikare benshi nta kinyabupfura bagira, Che Guevara yatangaje yuko adashobora gufata ubutegetsi wenyine kandi abafashije kurwana bo badashaka kurwana. Gusa urizo ryari risigaye ryari uburyo yasubira muri Cuba n'igisebo gikomeye kuri we nk'umuntu wari ukomeye mu nyeshyamba. Ikindi kandi Fidel Castro yari yaranditse ibaruwa yari yaragiye ku mugaragaro yo gusezera Che Guevara nk'umuntu babanye ariko utagikomezanyije nabo. Byatumye afata inzira y'ikiyaga cya Tanganyika yerekeza muri Tanzania, ahaba amezi agera ku 8 nk'impunzi. Gusa uburyo bw'imirwanire ye bwari bumaze gufasha benshi mu nyeshyamba zari muri Congo. Mu 1966 aho Guevara yari aherereye hari haragizwe ibanga, gusa byakekwaga yuko yaba ari mu ishyaka rya Frelimo muri Mozambique. Iri shyaka ryaje gutangaza yuko ryahuye na Guevara bijya kwegera mu 1966, bari bagamije gufatanya nawe mu mushinga w'impinduramatwara yo guhirika ubutegetsi bwariho icyo gihe. Mu ijambo ryavuye mu mujyi wa Havana muri Cuba ku munsi mpuzamahanga w'abakozi, Minisitiri w'ingabo wa Cuba Major Juan Almeida
yatangaje yuko bafite amakuru yuko Guevara hari ahantu runaka ari gusakaza impinduramatwara muri Amerika y'Epfo. Aho ngaho hari muri Bolivia. Mbere yuko yerekeza muri Bolivia yabanje kwihinduranya cyane, yiyogoshesha ubwanwa n'umusatsi byamurangaga ku buryo wari usanzwe umuzi atari kumenya yuko ari Che Guevara bahuye. Mwibanga rikomeye ku itariki ya 3 Ugushyingo 1966 yageze i La Paz muri Bolivia mu ndege yari ivuye i Montevideo ku mazina ya Adolfo Mena Gonzalez. Nyuma y'iminsi 3 gusa yahise ava mu mujyi wa La Paz yerekeza mu majyepfo gukorana n'igisirikare cy'inyeshyamba, aje gutoza abasore bagera kuri 50 maze batangira kurwana na guverinoma ya Bolivia. Bagenda banabona izindi nyeshyamba zibiyungaho, batangira gufata ibice byinshi by'iki gihugu. Gusa muri Kamena mu 1967 ingabo za Bolivia zihaye intego karundura yo kurandura burundu imitwe ikorera mu ishyamba. Guevara ngo yarabizi neza yuko barwana nta gisirikare bazi, gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze kumenya yuko Guevara ari mu ishyamba kandi ashobora gufasha abarwanyi ubutegetsi. Bakoresheje ubutasi bwabo bwa CIA maze bahiga bukware Guevara hamwe n'inyeshyamba bari kumwe. Felix Rodriguez wabaga mu buhungiro akaza guhita atangira gukorana bya hafi na CIA, yabwiye ingabo za Bolivia zahigaga Guevara azibwira yuko azaho uwo muntu ari, ariko arabubwira ati mwitonde, umukomando ukomeye, ntabwo byoroshye gupfa kumufata cyangwa kumugabaho igitero. Mu Kwakira ku itariki ya 7 mu 1967 ingabo za Bolivia zari zahawe amakuru yose ko Guevara nabo bafatanyije kurwana, bari bihishe mu gikombe cya Euro. Ingabo za leta zasaga n'iziri ku mwisho wa operation yo kurangiza burundu gahunda yo guca inyeshyamba. Mu gitondo cy'itariki ya 8 Ukwakira zabyutse zigota iki gikombe cyose n'abasirikare bagera ku 1800. Baragenda bagera ku buvumo bwe neza. Bararasanye bikomeye. Che Guevara arahakomerekera bidasanzwe, ahita anafatwa. Gusa ubwo yabonaga bamutaye rwagati yahise ari kuri mbunda itakara hasi, maze aravuga cyane mu ijwi riranguruye ati mwirasa, ndi Che Guevara mwahoze muhiga, mfite agaciro kuri mwebwe ndi muzima kurusha uko naba mfuye. Inkweto ze n'imyenda byose yari yambaye byari byacikaguritse kuva nijoro kubera urugamba, yagendaga virirana. Ibihugu bitandukanye cyane cyane by'uburengerazuba bw'isi byashaka kubona Che Guevara no kumukorera ibazwa nk'iperereza, ariko atangaza yuko igihe bazaba batangiye kumubaza mu maperereza atazigera bumbura umunwa na rimwe ngo avuge ijambo nibura rimwe. Mu gitondo cy'itariki ya 9 bukeye bwaho, Perezida wa Bolivia René Barrientos yatanze itegeko yuko Che Guevara agomba kwicwa. Iri tegeko ryasamiwe hejuru na Mario Terra wari warabaswe cyane n'ibiyobyabwenge mu gisirikare. Akaba yari yarasabye yuko Che Guevara yakwicwa kuva kera, ariko baramubura. Yari umusirikare w'umuhungu w'imyaka 27 warugaga mu ngabo za Bolivia. Nta kindi yashakiraga kwica Che Guevara uretse gusa yuko ngo mu bantu Che Guevara yagiye yica mu gihe bari ku rugamba muri B Company ngo hari harimo inshuti z'uyu musore witwaga Mario Terra. Nyinshi muri izo ngizo ngo zifite akazina kamwitirirwa ka Mario. Ni kimwe ngo mu byatumye ashaka kwica Guevara bidasanzwe. Mbere yo gupfa ngo yasabye yuko yabona umwarimu wigisha mu mashuri. Haza umwarimu wari ukiri mutoya w'imyaka 22 witwaga Julia Cortez. Yigishaga mu mashuri yari ari mu cyaro kibisi cyane cya Guevara. Mu kiganiro gito yagiranye na Che Guevara yabwiye umwarimu yuko amashuri yigirwamo muri ako gace ari mabi cyane, bityo bikaba bidashoboka yuko umusaruro waboneka mu burezi mu gihe icyo ari cyo cyose uburezi butarahabwa agaciro. Maze Che Guevara aramubwira ati ubundi ibyo ngibyo nibyo twarwaniraga, ntabwo koko uburezi bushobora kubona agaciro mu cyaro cyanyu mu gihe abategetsi bakuru bagenda muri za Mercedes Benz zihenze naho rubanda rutoya rwicira isazi mu jisho. Niyo mpamvu yonyine yatumye mara imyaka ingana gutya mu ishyamba, ni nayo mpamvu ishobora gutuma nicwa, igendere. Uwo mwarimu nyuma yo kubona na Che Guevara yavuze amagambo akurikira ati ni umugabo mwiza w'ijwi rituje n'indoro irimo kunenga no gukenga bidasanzwe. Yongeraho yuko yananiwe kumureba mu maso kubera indoro ya Guevara isa naho iteye ubwoba. Ati ni umuntu tuje cyakora mu maso ariko nyine ateye ubwoba. Agiye kwicwa
babajije icyo atekereza ku kuba mu minota mike cyane igiye gukurikiraho aba adafite ubuzima. Arasubiza ati nta kindi kintu natekereza uretse ukudapfa kw'impinduramatwara naharaniye. Nyuma y'iminota mikeya Sergeant Tera yarinjiye aje kurasa Che Guevara. Che Guevara kimubona yese atangaza amagambo akurikira ati ndabizi waje kunyica, rasa wakirwaye cyo mu mutwe we, uwo kurasa umugabo gusa nta kindi. Tera yabanje kugira ingingimira yo kumurasa ariko aza guhita atangira kumurashisha imbunda M2 carbine, arasa amasasu menshi ku maguru no ku maboko. Che Guevara yahise yitura hasi atangira kugaragurika. Tera yahise arasa mu gituza. Noneho ku isaha ya saa 11:10 bitangazwa yuko Erinesto Che Guevara yavuye mu buzima. Umurambo we wurijwe indege ujya kujugunywa mu bibaya bya Valley Grande, aho abantu bose bashoboraga kureba birebera neza imbona nkubone uwo Erinesto Che Guevara yari we. Bati koko niwe, baragaragura barareba basanga ni Guevara. Gusa ibisigazwa byaje gutoragurwa birakusanywa bijyanwa i Santa Clara gushyingurwa. Banyarwanda, batura Rwanda, hehe n'ikibazo cyo kugurisha, kugura cyangwa gukodesha? Ubu igisubizo ni Auto House Limited. Muri Auto House Limited turanga amazu yo kugurisha no gukodesha, tubafitiye ibibanza byiza ahantu heza ushobora kubaka inzu yawe, kandi tugufasha no kubona autorisation de bâtir. Utibagiwe nuko kandi tuguha plan y'inzu yawe. Muri Auto House Limited kandi turanga imodoka nziza cyane zo kugura cyangwa gukodesha, kuri wowe ushobora guhura n'ibyago imodoka ikagupfiraho. Duhamagare tukohereze breakdown, tuguhe n'imodoka uzajya wifashisha kugeza yawe ikize. Ahasigaye rero wowe ugurisha tugane tugukorera service yihuse, wowe ugura kandi cyangwa ushaka gukodesha nawe tugane ubundi tugufashe byihuse. Ku bindi bisobanuro ushobora kudusanga kuri wa3@autohouse.rawa cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone nimero 0788908074. Ushatse kandi wadusura aho dukorera ku Gisozi haruguru y'Agakiriro muri etage iri hejuru ya Like Supermarket. Ikaze muri Auto House Limited.